Koinei te tīmatanga o te wiki tuawha mo te whakawā i ngā tāngata toko whā, e whakapaitia ana nā rātau ētahi mahi huna i te urewera. He ai ki a Tini Molyneux, ahakoa te tūmanako ka ea ngā pātai a te karauna i te rangi nei, auare ake. Ko tētahi o ngā whakapae e taumaina ki runga i ngā upoko o te toko whānei he maupū mo te korikiko. Ko tēnei kai hoko pū, ka noho tapu tōna āhua me tōna ingoa. I tūtake ai e kia te kaiwhiria kēmara i runga i a Trade Me, i raro i tanga ipurangi, Cyber Hori. I nāna pātai ki tēnei kai hoko pū. What sort of reasons would you shorten barrels down for? Well, this particular gun's more a fun gun. It's I wouldn't use a gun like that for duck shooting or clay shooting. It's more a fun gun with your friends. You go out and put some targets up and have a bit of fun. Tērā no te maha tuko e tahi atu pū. Also asked a question about this Magtech .22 rifle. The Magtech .22 rifle is a pretty common rifle in New Zealand, isn't it? Yes, it is. It's a standard rifle kids take rabbit shooting. Thousands of them, tens of thousands? Tens of thousands, probably. I know the importer has probably bought in 100,000 at least. Kei roto no hoki i te hunga maupū, te kupu umanga, mua rātau mahi. What's plinking? What's that? Well, just putting targets up and having a few mates with it, and you bring your different guns and shoot targets. Right. All types of stuff. Your targets, we put up old gas bottles and shoot them and anything you want. Is that quite common? Very common. Ko tētahi atu no ngā pū I kawe atu te kēmara ma te tangata nei hei whakamahi. Came to me to ask if I could put it together for him to start with. As a gun dealer, if someone gives me a gun, before I give it back to you, it has to be in working order to sit for safety. Plus it has to be, I have to see your firearms licence again. Kei te haere tunu ngā whakawā a te karauna, engari ko te tūmanako a te roia o Tameiti, hei au pōpō ka tīmata rātau ki te karanga I a rātau kai whakataunaki. Tini Molyneux, te karere.